Чуваш енрешер улми куравне хадырленесі елана гіне. Шеде шулда ана иртерме балырдашы. Шакна ергелеген комитетін пірреміш ларывыде иртірі. Онда кураври шенеліксен берги калашрыш. Шырулми кураве икеміші гырба жиғыны наукыба практикари жиднюзіне сүтсеявма, шимеші упраны вғытри тата тербелесінчі жидменліксен берге палаштарма майбараган ку хужалықри шыржыври бірден бір форум. Шиде шул бұл шудюбевін ултымыш худертмелі. Она нарызын жирімді қырмышынже, пуш уйхін бірремішінже яланхелех теп хулара ергелесшін. Анжақ вырыне улжынать. Шырулми бешлегензіне регионзем хушинди суду и любе курал центрне ихравлеш. Эшлегала жузем билегміш хутра ирдеш, варлық шырулмие вара ялды хутра судеш. Куравын программине хадырленя. Наукыба практика конференциинче шырулми сурджизем бирги агробиотехнологизем шинчен калашеш. Шаврасы делде вара икемыш шығырын рашири пазары шинче жарын сатырыш. Сымахмай кыжалхи куравра шыржыври шеремиге регионты, тада Беларусьри тұғырын више пірле жуй хутшынна. Алина Сусметова, Чавашин, Наци телевидение.